Salam niku donga, sing jawab salam kula ikhlas muga-muga berkah. Sing orang jawab, sing jawab berkah, sing orang jawab ya berkah melas pada mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil syihar amma ba'd. Wonten ngasalipun para kiai, para ustad, Pak Ketiban di sini kiai tok ya. Ustad kaya keronjotan, kaya bawang, undange nyong. Kan beli temen pikir aku bokone kamu kayak apa beli temen pikir cuma atok-atok nih. Nyuwun dongane sampeyan kabeh Bapak Ibu, muga-muga kiai-kiai ustaz-ustaz wonten mriki muga paringana panjang umure, paringana sehat jasmani rohanine, digampangaken segala urusane, diberkahi rumah tanggane, ditambahkan mustajab dongane, ditohaken saking blaine. Muga-muga dongane iki lumeber perembes paring awake nyong sampeyan kabeh. Segenap panitia peringatan Tahun Baru Islam sekaligus santunan yatim dan haul Mbah Mustafa ingkang tansah kula hormati aparatur pemerintah terutama Bapak Kepala Desa saperangkatipun seluruh jamaah yang hadir insyaallah niki acarane mulia bapakna pengajiane ana sholawatane uga balik singene dawuh sing mulia kabeh muga Gusti Allah dunyane akhirate Allahumma terkhusus anak-anak yatim iki bocah-bocah yatim Bu besok di Singawal Pak sing awalnya sampeyan besok lebih swarga Allahumma mulane sing eman karo bisa yatim terutama nyong yatim piatu monggo itu aplak kan yatim piatu ya monggo sing pertama syukur karo Gusti Allah nggih ternyata Bapak Ibu untuk jadi orang yang mulia di hadapan Allah niku ora kudu dadi wong sugih ora kudu dadi pejabat kabeh, ora kudu duwe titel sing renggele kaya rantene sepur, ora cukup syukur takwa karo Gusti. Niki tak paringi resep ben gampang syukure. Pak Ketiban 40 tahun yang lalu kondisinya keprimen saiki keprimen. Iki penting studi komparasi kaya beda sekolah niku. Perbandingan. Gemien pan maring pasar kudu mlaku, pan godhog wedang kudu nyigari kayu, pan liwet kudu nutuk, pan adus kudu ngangsu, pan maghrib kudu nyuliti lampu. Saiki pan maring pasar kali ceklek medang kali ceklek adu kali ceklek kecrak bela syukur temen perkara beras mundak bebek mundak kabeh ora apa-apa kita punya Allah awit ciri diadani dikenalaken karo Gusti Allah sing dadi masalah iki dudu masalah murah apa larang dudu sing dadi masalah apa sih kuat ngarang apa ora sing mending barang regane larang tapi nyatane kuat ngarang daripada barang regane murah tapi nyatane ora kuat ngarang. Contoh paling gampang beras gemian murah, nyatanya nyuman mangan kangelan yakin. Mangan nduk katanya pakane paling selamatan. Nah selamatan zaman itu nduknya melak sekarang mandek. Pakane nyong anaknya pitu sigar pitu yakin. Nyong emutan pan mangan sega jajajan lawi iwak beda sampean paham. Sam larat-larate wong ya tuku iwak beda kuat to. Kayak telung dito lipangan duduet tok yakin biasa ngono. Patang iwak kan bodol-gelen nang sega yakin. Iwak sisi musa minggu Pak, temenan iki. Saiki jere beras larang apa? Nyatane wadah berkat ora kepangan. Coba kayak bapak-bapak palimahan balik gawe berkat. Bocah niki tok tinggal lunga. Kon mangan wae takon lawe apa udah saiki kek. Nu gelem mangan dupae iki udah saiki kek. Udah kapret iki kudune lah. Semen gemian murah rata-rata Ketiban pesungan umang anggone gribik. Barang sing semen larang ada pada pasang keramik. Pakaian gemian murah nyok saline galtong sepisan galebaran iki pakan larang-larang apa wadon-wadon larang-larang jamiahan pitung dina pitung seten Senenan jukut Selasanan jukut Reboem jukut ya ngene pakane bodol kredite durung lunas
Ora ini remen greng kabeh. Batu tulisannya mekar katon sih kene. Darane orang yakin. Yang ngerti katon tulisannya. Munggah kaji gemien murah pira wong paketiban 40 tahun yang lalu jadi kaji Pak. Jadi kelima mau ngitung moran nutup sehingga pada ngaji larang begitu datang ditolak pirang-pirang oleh hitungan. Kabupaten Tegal daftar kaji maka pirang tahun balura. 34 tahun mati murid. Ya sing daftar umur 1 tahun nyandak 84. Isi paling sepuh murid pirang anak sing 20. Nyung saya jak lorong sorak karuan yakin Pak. Golongan wis cek, liyane ora ana ceng-ceng. Soale apa mlakune bae ceng-ceng, mangane sitam citing, gone cimaci tambahane cengap-cengap paling kan copot, wet cracer. Karo wahin bae iki sore brojol, kelepet dol. Motor gemien murah, nyuk dumane tepake tok ana pesok ae, lho iki maring gili, mambu bakas nalpot. Saiki motor larang apa sabunuman duwe motor malah itu bocah-bocah loro motore. Bocah telu motore, bocah papan motore, motor sing anyar-anyar dalan lalu salu motor sing mlayu banter-banteran anak itu sama iki motor banter-banter nemen tak yakin. Soal apa oline pirang-pirang. Oli mesin, oli samping, oli nyolong, oli gede, oli kredit, oli utang, oli nyele, oli ngapusi, oli kabeh. Munyo keder Pak, keder apa pengajian terus-terusan masyaallah temanku. Ini mah jeneng Allah kesel men iki sing seneng bojone nyo. Nong bengor le, waduh senengan kok. Waduh lakone kaya kopi rai-rai piye iki. Ngaji tak kenteng jamiane ki yang lakonane muslem. Emane karo silane lak ya kita tok kok. Bener apa ora, Pak? Serai iki. Oh. Kalau sing lanang boleh kerja saking gendul isine duit iso duit rampah-rampah nang sresen. Nembe bulawang wae tawani pirang-pirang. Mas kopi mas sama tidak pengen. Kelampok kali wis. Omber nang saka balik karo gawe duit raine ditekuk. Jangan ngelanci be poci. Turune labruk nyong akanane angel lho. Sok kali nyucuk kenceng nemen. Kita pikir-pikir Pak, pikir-pikir seorang lurah, orang gubernur, orang polisi, orang presiden, niku wong lanang dadi tuyule wong wadon tok yakin Pak. Wong adane karo nglamun ya Allah langsa temen nasib wong lanang ya. Kaya tuyul. Sing ora tuyul primet ku esuk dingin sarapan kok bengi sosone yo. Awane kok luru bis setore maring sing lawak, dong yakin. Kopi ndi? Telake garip lah banyu lah apa. Kayo mulutan pengajian rajaban pengajian holmasal pengajian santunan yatim pengajian HUTRI pengajian haflah akhir sana pengajian nuzul Quran pengajian halal bihalal pengajian sunatan pengantaran pengajian. Aku sing turung tau dina pengajian kita sakuran pegatan. Bukan ana undang nyong. Tapi akale pengajian terus-terusan kelakuane wong tambah kangenan ngaku apa ngaku. Bukan orang aku tak tudunang ya. Mulane tolong aja deleng wajib ngaji tok, wajib ngaji wajib ya fardu ain. Tapi aja deleng wajib ngaji tok, wajib juga delenge wajib sawise ngaji dilakoni. Ngajine kenteng rasane gayeng. Bener ya? Sing ora kangenan keprimen ya Bu, kita tenyong bukti fakta lah. Ana wong tuku mercon sengaja milih suara sing paling seru, nyatane bareng disulip kupinge dipimpet. Ambo kangenan Pak. Lah yo maning. Niki tuku sing ora moni sempet kuping biasa sing suara mepet kuping. Ingin wedang adem glendeng, bareng wedang panas damoni. Naka suara adzan pada takon, bareng suara adzan ora pada katon. Dijak berjuang orang belum maju, barang ditinggal muncul-muncul. Dijak musyawarah angel, barang ditinggal jengkel. Kenapa bangunan musola madrasah TPK orang belum bantu, baru sudah tiba darayahan aku. Anak ustad para gelem ora ngaji dipaido, barang anak ustad belum ngaji masa bodoh. Kalau meriang ora urusan, baru wong tua mati rayahane. Kau sih goblok. Kita sempat dicewer dari Gusti Allah niki musibah niku sebab napa? Manungsane adu karo pangerane. Lene wong kono iki ngomongnya bener Pak, zaman akhir jare wis ilang titi mangsane ketiga rendeng wis angel mitenane.
ngarane rendeng nyatane sawah laka banyune ngarane ketiga gal sore esuk malah bengi teka udane wis akeh kali ilang kedunge banyune banter laka ulekane kerjane pinter laka bongane usahane banten mesti akeh utange bapak usahane pada lalir karo pangerane itu kan bilangnya cangkem menyong dana ya itu cangkem kaya ketrimo ngono mek keder ya inyok keder ngono keder asli. Tapi kan Gusti Allah nggih menungsa ming turut-turutke lemah. Nyok ada anak karo lamun. Oh, dia Gusti Allah waktu gawe nyok dia ngawone tanah longsor dia. Dene prol. Harus tukaran, mari tukaran itu berarti kok tanah sengketan ya. Harus kalau perlu kita tanah kuburan. Ayo anteng ayo tanah gunung. Tapi wong wadon rata-rata tanah urugan kurang terus iki Kak. Iki samene njaluk samana terus. Bener apa ora Bu? Lha yo pada syukur karo Gusti Allah, urusan sugih melarat urusane Gusti. Sing penting jare udan barat payungan kelaras senajan marat sing penting wis daripada sugih penyakitan duite miliaran sawah hektaran mobil rentengan omeh jentrekan tapi nyatane awake mriyang aplang-aplang tok ning ranjang malah sempat bangun ning Semarang kan mangane enak kapiran dadi anak ora urusan malah pada jor-joran pada masalah warisan pada rayahan rebutan sampai cakar-cakaran malah tahunan ora badiran kadang bacok-bacokan lalaran kemenang duit wadah kebekas koper mobil jare Fortuner tapi nyatane bareng kuwi restoran keder mangan ki larangan dokter juga lah kena liver juga lah kena kanker ala keder cak metok badi miler arya suker blanges mati ke dokter sinyake sepure ya Bu bisa karo kanan Mas takwa Mas ya wis sabane sampean wis sawer ki bahasa musik bahasa agama iki sedekah iki dalile Quran iki ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Pikire. Sawer. Ibu bapak wong sing sugih karo sing melarat lamun ibadah pada berese jere sampe sing biasa ngaji sing mlebu swarga dhisik sing sugih apa sing melarat nang apa sampe jawab kudu ana alesane jadi mangap tok bisa sadela terus niki nuwun sewu kepala daerah mulai wali kota termasuk kepala desa ketar-ketir lagi anak KPK nggih tapi KPK kasih diaudit harta kekayaan Bapak kita niki nyong sampean kabeh niki bakal pan diaudit papat Bu niki arane ngaji nggih arane guyonan tapi anak ilmune guyonan lan ilmune percuma iki jare Kanjeng Nabi la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in papat bakal pan ditakoni. Yang pertama adalah an umri umurmu berapa jadi umur dulu cetak gratis butuh semuanya diminta pertanggungjawaban Pak setiap detik itu direkam dari Gusti Allah rekaman apa CCTV-nya Allah ini ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid iki mulane umur sing barokah orang belum dawa jenenge umur Pak ora tapi bagaimana kita memanfaatkan umur sing paling bagus umure dawa ibadah akeh seorang-orangnya umurnya sendek ora apa-apa tapi badai sing akeh daripada umurnya dawa tapi sine maksiat tok nambah dosa nambah siksa umur sawi tak tahun sih ya jagan maring wandan mari baya peleman pelawangan terminal Pemalang lore netan maning Coman baru istimewa apel Gading Losari ngapal suara sapa Bu Yai pengasuh pondok ngandungi santri sampai 104 Pati 50 Jepara 104 Buaran Pekalongan selawe wis sok primen kowe mulai di atas ilmu ada akhlak ajane nyong dat sing dadi mubalik pada bang ustadz menit ya pondok pesantren ya eno
Wah, ora wani. Mau sambil meteng nyong kabeh repot. Ya manusia kalau orang kiai Pak Pede baik Pak yakin Pak. Malah itu dosa sebanyak kayak nyongan kita ngobrol sama orang lakoni. Ya, kadang seramat kalau suka. Nyong suka, malah balik menampani. Korban gajaran akeh nggak tuh udah wedi di korban orang. Ya, terus orang korban itu udah semuanya malah kepret. Yang kedua yang ditanyakan adalah jisim siapa? Mata, lesan, kaki, telinga. Coba lesan yang sampai besok sih biasa goroh, biasa ngomong. Besok pak dikunci bu. Mulai orang bisa mukir, orang bisa wis. Sebab cuman ngomong itu tangan loro nih. Apa sudah jasin bu? Apa sudah jasin? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu Pak. Yang ketiga yang ditanyakan ilmu, nuhun sewu Pak orang pantang kon apal pirang ilmu hadis, kon apal pirang atus kitab boten Pak. Yang ditanyakan ma amilaki, apa yang kamu amalkan dengan ilmu yang kamu miliki. Ilmu sederhana orang Bapak, sing penting dilakoni. Ya. Yang keempat iki mal harta. Dari mana kamu peroleh kemana berusaha? Mulanya wong sugih niku man busane surgane keri Pak. Ditakoni besok mau rumah juta mau ditapa, tuku pekarangan juta udah pak, tuku kendaraan juta mau ditapa. Wong melarat Pak diperiksa apane? Ngopit bela keslep gore, pelek orang apa pelek pedal itu siji gitu kayak kamelan sih tamplengan kayak senalah itu surga. Itu gua bilang sih hitam. Pengen lebih surga disit, bu pengen Pak lebih surga disit, melarat baik. Allahumma. Nah, setelah kita bersyukur kita berharap syafaat bagian Rasul. Kenapa? Oke, Pak kalian pan mati kabeh. Ini tahun baru hijrah Pak, tahun baru. Aja senang-senang umurnya tambah ora. Sing tambah apanya Pak? Angkane tuh. 37 jadi 38, sangat jadi sewidak. Hakikatnya bertambahnya bilangan tahun, berarti kita makin beruk mari. Mulane nyong dia kendaraan yang pusat jagat boten Pandora. Singkat tulisannya kayak kendaraan nyong yakin. Mana-mana kendaraan tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad hada miqati rabbi innama al usri yusran. Rata-rata niku Pak. Sopir truk coba nek ketiban, apa ada yang tulisannya. Pakai tulisannya macam-macam sing mutan loro tok dasar truk sing terus. Ana pakai tulisannya ngono tunggu jandamu anak. Anak manis sing ekstrim paling tulisannya kayak gitu. Papa pulang, mama goyang. Yakin anak yakin. Lu orang. Yakin orang aslinya. Kendaraan yang tulisan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin kan? Ning sore gambar niku sore gambar katil. Kanan kiri katil bener namanya Pak. Yakin kan? Lah mobil jenazah sing gawa mayit bilang tulisan inna lillahi mobil jenazah. Ambulan yo yang tulisannya kualik toko ambulans. Sing ana tulisan inna lillahi kemulai katil lebihnya ana lebih siapa? Sampean kita masukkan ya bukan ya mulai katil tulisan innalillahi sing bahasa Al-Qur'an sairing bae sairing mani ora usah akeh wong Islam orang bisa baca tulisan Al-Qur'an tulisan innalillahi mau bahasa Al-Qur'an ngatine batik di bordil sih tulisannya kayak gini pengajian umum dalam rangka huruf kiye jadi wong bisa maca kabeh tapi tulisannya ngono be warai ya. Saiki aku besok Rika ajak gue itu kalau cocok apa orang kira-kira ya kan inspirasinya ngono Pak ari layat wong ninggal nganter jenazah kowe kasih mikir meneng ya Allah kewe omong-omongan karo nyong ya orang sempat dirawat rumah sakit orang apa gara-gara tiba-tiba orang meninggal dunia dan kapan gilirannya anak mikir ngono Pak padahal kan Nabi Dewi kafa bil maut tadhkira cukup dengan melihat orang meninggal itu pelajaran buat kita ayo lah kasih juga pelajaran lah rata-rata tokoh umure dipasangi togel sih enong so togel orang ya masih awan sih bisa oh begitu
Semati umure pira Mas? 37. Ya Allah, melasi temen gak isin nang anake cilik-cilik cuma kan iso aku menene melasi. Kaya ora bantu ora ditulis telapakan tangane rong apa sing sawida. Kok pengen sanak domestik kan diwani Pak. Telu kan misalkan 8 arep itu papat. Lima loro sangan nang siji. Wong apal men. Wong apalan wis kokon. Wis jare sampean apal nomor dosa apa ora? Ya ora lapal tok dosa sing priye apal dosa. Yo kontok udah kere ora nang dibilang kita. Palingnya titip tok. Nah, ketika nanti kita pulang menghadap kae, makna kira-kira iki nyukur sampean ngajine di sini di. Dalu kae yang dhisik, makna nggih, muga usah sing ngaji nyong mati Allahumma rok rika. Allahumma karo kudu muni amin Bu. Ya Allahumma ya kudu muni amin Allahumma ba'idna ngon. Allahumma amin rok berarti. Kamu harus mana kayak sih mau sekarang apa amal ibadah apa Pak Muharram ini ibadah apa mau sekarang nah cara masjid musola kebakar Ramadan kok bener apa orang masjid musola kebakar Ramadan nggih lupa Ramadan sing kepok olame makasih baju wudu sih Gusti Allah kan maha alim maha ngerti subuh paling abot Gusti Allah ngerti Pak mulai ngene rong rakaat tok ojo kesubuh iki belum rakaat juga ini ngomong ini bener apa orang? Mulanya ke pengurus musola, pengurus masjid di mana-mana nyumpang nyampe kena tolong hari nugasi muadzin tukang adan go subuh aja sing suaranya enak kok adan nah. Tambah lali yo tembangi. Pilih suara sing paling ora enak untune lakon adan krungu wetenge mulih tamu sawok turu mani. Iki tangan bahasa aja adan enak tanginya. Oh diweden-wedeni giring mulai nang neraka pada wedi. Lah wong NU kan asatan puji-pujian lho Pak, ngumpul jamaah sih. Hari subuh kan ojo turu waktu subuh turune sunambila anak geni mulat-mulat genine cande neraka. Mulet dok para mantar sarung. Ngomong ngono kayak musola nek kobongan ta, ngono bulat-bulat semua bulat. Weh, nasi daria tembangannya primen kan subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ya pada apa lu pada ngelakoni sembayang ya kemutannya mana-mana jujur ya Bu ya Allah mulane wong wadon sholat nambane mukena sing polos-polos bae kadang-kadang mukena polos pinggire rendane apik ya tangannya kan lirik Bu nah tangannya sedekah pengen jauh ringana ketemu apa bisa terus kayak apa kok lari satu kuning nang di sembayang tau dari siop dewek Pak Karang-karang apa lah rika kelakuan lakoni ka belum lakon wong lanang-lanang sing akeh gawene wong lanang Pak masalah apa sih salat duduk kiai kabeh duduk ustaz kabeh mulane hari salat sarung ya merek sarung aja dalan ning iso nang mburi apa sih tujuannya apa pamer BHS sing larane bederene sugih ora usah pamer-pamer wong ngerti sampean sugih niku ganggu nyong sih takdir orang merem ya barang belah wah dimur kan mesti diwaca Pak mesti diwaca ini muni orang yakin Allah Akbar atlas Allah Akbar tursina Allah Akbar pokok sholat yang sing apik lamine polos dudu mana orang nggak bupati ya Pak ini sing orang sapa tapi iki sholat dudu kayak kabeh lah nang arepe nyok lebih batik motif manuk imamnya lagi maca partai nganggur pilih lagi ngomong kata imam nganggur lah daripada aku geger nang arepe anak geger lah tangan sampe gitu manuk sebanyak mikir manuk apa mungkin jare sampean lagi payu apa ora kowe dijeli swarga tapi sing semono bawang salat kemutan mana-mana ora apa-apa nyatane ya Sayyidina Ali ora bisa Pak
Sing penting saya salat dikir-kiri istighfar ya Allah dan ini salat kayak kita Gusti lamun jenengan di sifat Rahman Rahim Gusti kayak bapong gawe ganjaran kayak kuwe. Salat kemutan mana-mana ora apa-apa daripada mana-mana ora salat. Paham? Traweh satahun sapisan ikhlas apa ora? Ikhlas apa? Pret ya. Orang waduh orang apa wae Pak yakin Pak. Soalnya apa? Nyuk ngomong kayak gitu besok takone dening pangeran ndaren ora. Kok bisa ngomongin salat tarawih ora ikhlas? Mau jawabannya gampang, ikhlas primen Gusti. Wong salat tarawih bae takon-takonan kok sing makete bareng termasuk nyong ditakoni. Ditakoni primen sing mami sapa? Wis sampean takoni mami sapa panapa gelen. Sampeyan ngonite di sini dari cepet endi. Sampai ora ikhlas. Sholat kemutan mana-mana sedekah ya masalah mulai untung-untung ae wong sing ana pengajian kayak iki kamu haraman pengajian nanti nih yatim cuma ora seneng pengajian loh. Zaman saya kok jangan ada sedekah beda ngusir melarat ke kangenan ki zaman saya ki bilangnya sasi kok motor anyar rumah keramikan deh anak raskin mele-mele kerangsang. Yakin sih darah temenan orang keduman orang motor dene pet tuh beda kempes. Nek lem mlaku aja boleh desa berasa enteng. Kita motor kalah cepet balik seruangan, anda kita kudu raskin, kita rasman, orang keras orang keduman. Lain ngarap-ngarapnya sahabatnya kajian Nabi perbanyak batan solawat, ya. Bagi nak kehadrolah apa nu kesel dia mas di setelnya tuh mas seluruh batok mas, ya. Bukan medang kan mas kemana apa? Ya nanti kita kan zaman guys, seluruh batok, iya.